Sanibonani kuphi na kuphi la kufinya khona lomusa njengamanje ubungela yena ke umathanda acose intombi zomqamela amehla kabanyeza baqomela imali uthi wazi ngena kwethu ngabe usuku lokho lokuqala la ngicotha upressona ke subscribe button ushare uphinde comment okhuluna kho konke uma usubscribe ayikhamera kahamba kodwa ke sizosenza ukuthi ube wena oqala uthola notification make sekufaka live video hamba phambili ngena kwethu ngicela ukuthi wenze show ukuthi before siqhubeka nalezi zinto uya like ivideo ngiyafisa ukuthi ivideo yethu ama likes alingane nama views yabo ama-likes alingana nama-views ngana kwethu enye into engifisa ukutshela ukuthi ngiyakuthanda ingakho ngikulethela lo myalezo ungakhohlwa ukungena lapha kwi-playlist yethu ethi isintu sami show la khona kuvezela khona ezinye zezinto esenginolwazi ngazo ngakuyalela ukuthi zisetshenziswa kanjani ukuze into zakho zithi ukuthi bha kancane zithi ukukhanya into zakho zithi ukuthi kuba mntarolo alright namhlanje ngiphathele indlela yokulungisa umsamo ngendlela eyisimanga ilula ngendlela eyisimanga owakho ukuthi ube nento efaniswa namachankura efaniswa nemali if kuthi imali ayikho ngenze ukuthi ufuyile ekhaya kulula ke for wena kulula nje kakhulu umcimbi wasekhaya esinsikhathi kuye nge-account indaba otshwala nani yabo kwenziwa kanjani na uyathatha imbuzi uhambe makuthiwa nje umsamo wakho ungcolile ungalinge ubiza inyanga ungalokhu ubizana nenyanga uthi ayizokulungisela leyo nto thatha imbuzi uhambe emsamo ufike ushisa impepho mawukuthi khona ukushisela impepho ucele bekushisela impepho noma ucela ukuthi baba ngibona into kanje so bengicela ukuthi kwenziwe lento ekuthiwa ukulungiswa umsamo noma kuthiwe akulungiswe lento ekuthiwa umsamo ngenze ukuthi uyikhanda lasekhaya umsamo wakho ukuthiwa ungcolile cha ungayi enyangeni enzaka lento engizokutshela wona manje wenze njani na uthatha imbuzi uhambe emsamo uyoshweleza usho ukuthi uma ukuthi sonile noma ukuthi kunecala elikhona sicela ushwele njengamanje sicela ukugeza umuzi zike imbuzi yanqunywa lento yahlinzwa wena okufunayo kuyona umswane wonke umuntu ola igcikeni uyawuthatha umswane awucaphuna ahamba ogeza ngawo ngaphandle bese kuchelwa iceke ngomswane uzokhumbula ukuthi umswane ngane zakwethu embuzini umswane means a lot izinto eziningi kakhulu ngokuchazela ngelinye ilanga wena ungakhohlwa ukungena lapha kwi-playlist ubheka amanye ama-video adingayo azokusiza noma ngicabanga ukuthi azokusiza bese uyasubscribe ushare uphinde ucomment okwamanje sibambela le video wena hamba ulungisa lezi zinto engikutshela zona izinto zakho zizoba mntorolo ziwe phashasha uye ukhipha 20,000 uye ukhipha imali lezi ezinkulu zokulungisela komsamo into yakini olungisa wena ngeke ulungise omunye umuntu wangaphandle ngane zakwethu yilo nje ngifisa ukutshela khona ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde ucomment danko